Biyag, wenno patay. Tinapalabas, gaputa marigatan da Roldan ken Michael iti biyagda. Nagpabusoy ni Michael. Saan na nag-enroll iti kolehiyo, ket ni Roldan tinagtuloy. Nagkinarida ng agtinulong da. Igayad ni Roldan ti agadal, ket igayad met ni Michael ti agtrabaho, tapno makaadal ni Roldan. Iti sabali a bangir. Gapo iti panangraot dag iti tao ni Don Tomas iti pasdek ni Solomon. Nakapungtot da itoy. Ket kayat na nga ipapatay kada ansot ken maskay. Ngem kinuna da maskay. Anasay saya at laangan adag iti tao a mismo ni Don Tomas timang patay ken kuana. Tapno nalaklaka a maiwayat da. Binilin nga rod ni Solomon ti agnagan iti pitong. Nga iso timang patay iti sigod nga amo na. Ket mapasamak dayta iti pagbaludan, iti kaaldawan ti pustaan. Itagagayem, adtuyen tituloy ti nobela tayo anapaulwan. Biyag, wenno patay! No maaramid mo timbaga, pitong. Dakalagatad ti ited ko kan ka. Gunggunaan ka iti riniwrew a kwarta. Sige, Boss Solomon! Aramidam ti bilin ko. Inton kaaldawan ti laban, ijay pagbaludan. Wan, boss! Nangag mo ti kinuna ni boss, pitong! Unmat! Pangag ko, pasana ka tulang. Nasaya at launay! Sana siyak ti karkariten dayjay atumas. Tasan ko nga trasan. Nagbidot iti binanggana. Wen nga rod boss, agasam, remote dagiti pasurot na ditoy. Naimbag tanalaing kami amin na makilawan, iso naparmak mi ida. Jak tumalipatan day tanga inaramid dayjay Don Tomas. Agbabawi, no apay anaam-am muna. Nakapitan Roldan. Addan to ipantayin to nagsapay jay ili. Naskan na maila ko dagiti natang nga inapit ta. Tapno adda pang rugyam. Oo. Di ka man nagsanaya kasta Roldan. Makonsensya kamin, Michael. Agadalak. Idinto ta si kaket saan. Ketuan Saan nabalin kanyak? Ngam no addan to kwartata. Kas itinakon-akon. Ituloy kong tumat lang ti agadal. Sige nga, Rod. Ala, ibong nagtandag itinatang. Taipantan to ijay ilin to nagsapa. Uwan, Michael. Kumusta nga tamatan ni Rosana? Pulos matan asaan ang nagparik na. Sa dino nga taay at tinagturuan na. Sinapol ko. Ngam talaga adyak na sa pulan. Daray? Oh, Fatima. Adda ka sa pulang? Isuro nag-drive. Ha? Kunani papa, isuro nag-drive. Ha? Kunani papa, isuro nag-drive. Tapno inton magatang na ti kotsek. Amok ton ti ag-drive. Ala, unman langan. Mabiit lang, tairwar ko ti kotse ijay garahe. Agpakada kada kayo, Master Daklohop. Mamadalen. Ne, apay. Sa dino ti papanam? Wan ngagpaiso. Sa dino ti pagturungam. Mapanak iti sa bali a lugar. Padasag asapulan dagiti ipatpatag ko iti biyag. Bareng masarakak idan. Sige. Sika ti makam mo. Ket urayan mi ti panagsublim. Wen, Master. Ophelia, agan-anad ka kuma, balasang ko. Wen, Mamadalen. Agan anada. Padasag ti mapan iti kabangibang nga ili. Bareng masaraka kundana na bokan. Sapay kumata iti mabiit. Kat masarakak idan. Kat agdadan na kami magdan. Oh, Diyos ko.
Itulok mo kadi nga kikita kami kadagiti ipatpatig ko iti biyag. Ninanang, dagiti anak ko asingin. Ninanabogan. Kastamatan ni Tony. Kapsat, anya kadi nga ili daytoy. Ay, ang bangig, kabsat. Ambangig? Ada kadi amamom abakat nga agnagan iti bogan. Ada andua nga apo asingin. Babaron dagiti apo na. Ay, awan kasta nga mamo, kabsat. Padasom lang nga ti agdamag iti sa balay. Sige, katagyan mo na. Ubing, sana ko niyagpakita iti pagbaludan inton bigat. Ngal daw ti laban. Nakasaritang meten tinasinged unay kanyag a pulis. Ket isunton ti makamo iti gatad niya abakag. Amo, Agparparig na kanyag. At dadake sa pangpanggapan ni Solomon. Di nagmasiriban day jay at tao. da kami lang aron ti mapan ni Jay, boss. Wen, pumustak man. Kahit sigurado ang mga bakag. Boss, nangabak ti tayo. Nangabak, boss! Nangabak! Ano kasta? Aga ko pak itik kwarta. Boss, awan ni Don Tomas. Boss, saan ko ang nakita? Naglamang sakit di, boss. Tuwan garot, boss. Nakitilang. Ano ba? Tiyato ditoy. Pwes, sa pulan nyo, tasigurado nga da ditoy. Salbag. Nakalusot dahi dya, Don Tomas. Hanggang saan nga sigsigurado? Boss, Saan arabrabak ti panang raot da ije pasdak? Iso anas ken abalsak. Ketibiyag na ti katukad ti kasjay ana aramid na. boss, Ang mga nusanan nga agpakita da iya tao, boss. Nang runa, taam muna nga dabasol na. Uray sa dino pa iti paglemlemangan na. Masarakak lata. Amamudak. Noon niya timbagak. Iso timatumpal. boss. Ala, maskay. Idiretso mo ni Japasdak. Taidagas tayo dagiti pasurot tayo. Kalpasan na. Mapan tayo ije mansyon. Areglado, boss. O anya, papa? Kunak na napan kagimatang iti kotsek. Di kagdanag iha. Iti mabiit. At danton diyang karikan ka akotse. Kaano, papa? Magagara na kunay. Sige. Inton bigat madlang. Ing kami gumatang iti kotsem. Agyaman at papa. Magagara na kunayan ang maagdaan iti kotse. Roldan, kita anday ta nakapaskil, oh. Agkasapulan da iti trabahador. Wen, helper, kuna naman. Padasak man ti agaplay, barang maalaat. Anya? Sigurado ang narigat ti trabaho iti dayta paggatangan iti kay kayo. Ken simento. Takanawin kang agbagbagkat. Uray, basta sigurado ti seldo. Saanin, Michael? Kabailan tamot ti agbyag, ah. Nguray, agmula-mula talang itinatnatan. Numang namnama talata iti dayta. Kanayon ta mabisinan. Gaputasan mo't nga inaldaw nga agapit ta itinatang. Ngam no agtrabaho ak dito eh. Sigurado ti kwarta. Michael, Padasak ti agaplay, Roldan. Seka. Ala sekare siak. Laba aho sekare toy.
takapagkat si kayo. Wen, ma'am. Wen. Ket agyaman ak tainawat dak. Michael, Agtrabaho akon dito, Roldan. Babalin mo maglugi bikat. Naskad sapa si ka. Saan ladaw-ladaw, ha? Wen, ma'am. Wen. anyamatan, Michael. Kaasi kang agtrabaho. Idinto ta siya ket agadalak. Saan ako niya agadal? Agtrabaho talangan. Anya? Michael, Oh. Apay ngagsangit ka ngay, Roldan. Apay, kasta ti kayat nangagpulis. Mangit ka, mat. masyanak ka. Basta ti panunutan, agadal ka na imbag. Ket aramidak mo ti amin ngagtrabaho, tapno matulungan ka. Michael, Agadal ka, Roldan. Kaya't ko amaragpat mo ti arapaap mo ngagpulis. Anya ka, maten. Di ka man nagsangit akasta. sige. Day tati kayat mo. Isu ti matungpal. Una, agtungpal ka. Ta para matlang iti pagsayatam dayta. Ala, maturog tan. Masapak pa'y ngagpailin ton bigat. Nas ka na sana kamaladaw. Pagkat kayo ti kayo. Di ka agpatay-patay. Wan manong, Kapag ka pa ilang sadot ka na. agbagpagkatakmat manong. Kan sana kasadot. Agawam! Naglastog mo ito yung atahon. Anong ka na sino? Idinto tatagabagkat mo tayo dito eh. Paya kita-kita nakakasa. Kuha. Sige. Ituloy kong tiyag bagkat. Kad seras kad katapusan sweldo, Michael. Kad deka agsadot-sadot. Tapno sar ka ekatad. Wan, ma'am. Kora da gol. Sadot karo sika. Saan mo't, ma'am? Sana kasadot. Kasapulak ti kwarta. Iso anas kan ngagagalta. Seke. Kasta di kayat ko. Siyak. Sigpatak. Basta lakit ti nagagat labahador ko. Nagagaltak, ma'am. Agulay ka. Apa? Sar si ka eskwela? Sana ka nagtuloy, ma'am. Imposible. Tikapsat ko tinagtuloy. Tasyak kag trabaho, tap na makaadal. Kasta. Ara saya at gayab si kakapsat. Seke. Kagat ka. Tapno agsuelto ka. Wan, ma'am. Ikak si ka bale. Kayat mo, bali ka. Ha? Agbaliak, ma'am? Tatihan ba, oh? Sige. Kaya't ko unay. Sige. Bale si ka. Ikak si ka bale. Anya ti ko namin ti kotse, Fatima. Nagpintas, Papa! Nagpinta sa boss. Color maroon. May bagay na unay ka ni Fatima. Papa, kayat ko lang unay. Ang saan pa mabalin nga ramatam dahi ta kotse? Aging ga iti di ka makaadal nga agmaneho. Wan, Papa. Agyaman ak unay. Nakaragrag sa akak unay, Papa. Ate Roldan. Gimatang akon kadagiti masapsapul ta. Agraman sida na balbalunam. Ngamin, mangrugin ti klase yun ton Lunes. Saan ka di? When, Michael? Naimbaglakit di ta nagpabali ni Ma'am Lee. Isutinggatan ko kadagiti masapsapul ta. Okay. Adda ka di imbatim a kwarta para ken ka? Adda Nasayat nga rod no kasta. When gayam, kumusta mo ti trabaho? Kabaalak. Kabaalak ti trabaho ijay. Iso adinak pakadanagan. Ala, mabiit lang nga rod tagi dasarak. Itay pa ang nakaluto ak. Mangantan. Tapno masapa ta maturog. Sige. Agi na nga kapay ha. Kabayatan ti panagidasar ko. Uy! Naglasto ka! Sige, matanti kayat ni ma'am. Apay, anya ti pulpulong mo kada-kada kontra kada kami.
Awan timpul-pulong ko, Manong. Apay ngagtapis ka ngay, Manong. Awan mo tinaramit ko kan kamadi, ah. Kahit ko lang ay pariknakan ka. Adi ka ginlalain ditoy. Hindi kagtapis, ah. Awan basol ko kan ka. Iso adi na kumadangran. Aging ga iti di ka pumanaw ditoy. Makaraman ka kanyak iti tapis. Agikat kan ditoy. Anya? Anya ti mapasamak iti dayta agundaway. Gagayem. Di uliwan na denggen ti tuloy tinobela tayo ano paulwan. Biyag! Wenno patay! Biyag, wenno patay. Tinapalabas. Nagpakada ni Rosana kadalakay dakluhop ken bakit dalen. Tamapan iti sabali a lugar. Tapno sa pulen na dagiti patpatig na iti biyag. Awan sabali anay baga dagiti agasawa. Nudi ti panagan-annad na. Kabayatan na. Inggatangan ni Solomon ni Fatima iti kutsena. Ket kastaunay ti ragsak ti balasang. Ngem kinuna ti amana. Adi na aramaten. Aging ga adi makasursuro nga agmaneho. Iti sabali a bangir. Nakastrak ni Michael iti trabaho. Iti maysa a pagtagilakwan iti materialis a pangkonstruksyon. Nagagat ni Michael ket nagustuhan ti boss na. At damat umapal ken kwa na akatrabahuan na. Ket di na magustuhan ti kaadda ni Michael iti trabaho da. Itagagayem at tuwin tituloy tinobela tayo ana pauluan. Biyag! Wenno patay! Anay ko. Tinapis na. Apay ngagtapis ka ngay, Manong. Ket awan mat basol ko kan ka. Aging ga iti di ka pumanaw ditoy. Makaraman ka kanyak iti tapis. Agikat kan ditoy. Anya? Kabalan mi tig trabaho. Amin at trabaho ditoy. Kabalan mi. Nga uray awan ka. Apay nga ron nagipaskil ni ma'am. Akasapulan na pa iti helper. Basta pumanaw kan. Tasanda ka kayat akadwa. Awan matibasol ko kan ka. Antong bigat. Di kan kayat ang makita pa ditoy. Nalawag. Saad ka kekat, Michael. Bayat labahom. Di ka kekat. Ma'am, saan ko akabalan ti trabaho dito eh? Mangsapulak iti sabali. Sige. Lukas tati ko na. Akekat kagalod. Opi ka pa'y gagpaiso. Kat dadagsad labaho ditoy. Ma'am? Alaw kalot swelto bita. Kat nayurak pa'y. Agyamanak, ma'am. Roldan, nagikatak iti trabaho. Anya? Apay? Diyak kaya tiriri. Sandak akayat dagiti kakadwak. Apalandak. Takay kayat dak kano ni ma'am. Tinapisnak pa dyan may isa. Anya? Iso ang nagpakada akon kini ma'am. Tirason ko. Imbagak adyak kabalan ti trabaho. Anya matanda kita akakadwam. May mayatan nga gikatak. Ngam tidang randak. Amangan nga minudyak makapagtapal. Kat anya pa'y ti maramid ko. Amangan no pang urak ida iti kayo. Michael? Diyak kaya tinariribok abiyag. Iso aliklikak langan. Wen nasaysayatan day tanga inaramid mo. Ngam ti makiap-apa ka. Inton bigat. Mangsapolak iti sabali apang gadak. Masapol nga da pang gadak. Iti kasta. Saan ka amarigatan iti eskwelam? Michael? Ala, maturog tan Roldan. Rabin, huston ti panagsarita ta. Amangan no mapuyatan ta di na oras. O anya, naawatam tinsurok. Wendoray, nagrigat matgayam tag-drive. Nalaka, basta surutom amin, ngay surukan ka. O sige, isuro nak, aging gaan na laingak ton. Madamatin sa'yo na dito pasurot tayo. Wen nga rod, boss. Nalalayng damin, boss! Agraman na kita recruit. Nalayang damatan. Wen, boss.
Agin sayo dalang, tapnod at dapay alumay na. Nasaya at launay, Maskay. Boss. Kanon tumanan ti sumaruno alaban? Ito lumaya bulan. Kapag-isip. Makainsayo anayin bag, dagiti pasurot na. Wen boss. Mangpili kayan to, iti kabailan na, ti lumaban. Wen boss. Manong nga alda ko iti dahi ang lugar. Namjak pa'y nasarakan dagiti anak ko. Basit lang dagiti ang lugar. Isa ang masursur ko amin na diso. Gumatangak pa iti kasapulak. Sagbay nga agtuloy iti nagdagusag. Ituloy kong tumanan dagsapul. Kumboy, ma'am! Kumboy! Uray manon ti itadyo atang dan ko. O sige. Bagkatom dagiti ginatgatang ko, tatangdanan ka. Wan, ma'am. Dagito'y kadi? Wan, dagita. Wan, ma'am. O sige, bagkatamon, kat surutan na. O, adto'y titangdan mo anangawit ka dagiti ginatgatang ko. Agyaman ak, ma'am. Sige, inakon. Kastoy lang ti trabaho. Mangkita ka dagiti kayat na ti agpakumboy. Ijay abanda ti papanak. Michael, Sabado inton bigat. Sumurotakken kang agkumboy. Sanan, dito'y kalangan. Asikaswam dagiti mulata. Anya? Saklatan ti agpaili. Agsibog ka kadagiti mulata. Ta sayang met no mabaybayan. Makaamo ka. Ited kuntuken ka tinatgadak. Ta si kanto ti makaamo. Yan anay mo Agyaman aken ka, Michael, ha? Angam, mangibati kamot para ken ka. Ang mga nusaan kamot na namang mangan. Mga anak mo Sa dino. Iti restaurant. Dagiti panganan iti hasidag ti paradaan. Agurderak iti inapoy. Ken dumawatak iti sabaw. Ayos daytan. Anya? Ne, saan mat ang mabalinti kasta, Michael? Siyak. Adda sidak no mga anak. Nga uray itlog laeng wenno tuyo. Ngamsi ka? Sabaw laeng? Ayos daytan. Saan na mabalin? Michael, pangasim Tadi mo baybay antibagim. Numangan ka. Gumatang kamot iti sidam. Nga uray natang laeng. Wano saan? Agbalon ka laengan. Isupay nga awit ti balon ko. Basta gumatang kamot iti sidam Saan ang mabalintiin na puy laeng? Anya nga'y tipig sa mga agtrabaho. Noin na puy laeng kan sabaw. Naimbag ko no mayat mat asabaw ti itad da. Asaan lang aday tay kasla nagarasawan da iti nagpritwan da iti sidaan. Di na ka di pa kadanagan. Basta, saan mo abaybayan ti salon at mo, Michael? Awanan. Talaga alinipat na ko ni Mama. Aging gaita. Saan pa'y lang nga nag-awawid? Kuna na nga ipatpatagnak. Ngam apay akabalan na kalipatan. Apay! Itay pa'y apalpaliiwak ni Fatima. Agsangsangit samot. Asigak man. Nakatugaw iti sirok ti kayong. Talagang agsangsangit. Fatima. Doray? Anya ter aramitam di tirwar ketrabing. Kwa? Awan? Sige, ina ko niti salad ko. Panawan kan dito Agsangsangit ni Fatima.
ket amok no anya ti pagsangsangitan na. Nalagip na ti inana. Rosana, sa dino ngamin ti ayan mo ita. Apay adi ka man lang parik na. Ubing, kaya't ko ngagsanay kayo anaimbag. Tanasken nga abaken nyo dagiti pasurot dayjay a Solomon. Amo kakalabanan na kita ni Solomon. Awan utang na anaimbag anakam. Amo ka kaya't nga ipapatay. Di manon kanyag ti panggap da. Kat ni pa'y pitong amis mo, ti mang patay kumakanyag. O nama, puno da ita. Iso ti dinutukan ni Solomon amang patay kanyag. Ngam, saan to ngagbalik ang mga nuuna agpay? Ngam, saan? Saan ko nga aramidan dayta? Gaputa pagay ayamak ni Solomon. Boss, mayatan day ti pasdak mo. Talaga nakasaganan para itirangat. Wen boss, naglawan jay diso para kadagiti agbuya. Sigurado nga adu ti umay agbuya. Pudno da ita. Ket addamet ti kasla kulungan iti tenga. Ngayon to ti paglabanan dagiti agkalaban. Mayat. Iti kasta, saan da makataray? Husto ka, Ansot. Matay numatay. Ket nagasat ti agbiag. Sige, Ansot. Mabalin mo ti makigiddan kada kami ngagkatawa. Oh? Kaputa maragsa ka naklaunay. Kumboy! Ma'am, kumboy! Itulod kayo ti pagluganan nyo. O sige, itulod mo aging ga iti parada ati Chip. Wan, ma'am. Mano ka diti itangdan ko kan ka. Ha? Makamu kayo latan iti jo, ma'am. O sige, pagkatang nga rodan dagiti karga, kay tulod mo aging ga iti parada ati Chip apagluganan. Malaman, nang basit pa lang tinatgadak. Humanay lang ay gatang ko iti bagas. Kan pagpletek nga agawid. Mangkitak pa iti kumbuyak. Sakbay nga agawid dak. Michael, itay pa'y adi ka matagtagari Anya ti pampanunutam. Maturog kan, Roldan. Pampanunutak lang. Nagsubliak iti boss ko ani Mrs. Lee. Wano saanan? Ijay ayan dagiti na uyong ang katrabahwam? Wan? Saanan Apay ngagsubli ka pa'y laan ngay. Saanan, Michael? Anusan talang tagmula-mula? Saan abale? Tama daan tamat iti kwarta no makaapit ta. Kasapulan ta ti kwarta iti inaldaw. Nang runakan ka. Saan mat akasapulan Magmagnaakmat ang mapan iti pagadalan Naon ti pagpletek. Basta, iremedyo. Kaya't ko adi ka kumamot mabannog unay. Diyak kaya't amarigatang ka, Roldan. Iti kasta, may ulom ti agadal. Michael? Iso ana say sayat sa, nagsubliak ni Mrs. Lee. Ngamin, nagbasit mat ti makumkumbuyak. Kurang? Michael, panunutom pa'y anaimbag. Nagsubli ka kin ni Mrs. Lee. Ngamno para kanyak. Saan ko man? Takaasi ka lang ijay adangdangran dagiti kakadwan. Mano amin dagiti pasurot tayo, maskay. 20 da amin, boss. Kasta? Bueno,
Mayat daytan. Wan, boss! Oh, boss! Tiawag da kada kami kinimaskay kat, boss! Isungay ta! Awagan da kayo matan iti... Big Boss! Big boss. Wala niya. Ansot, at damag kayang panunot mo. Big Boss? Mayat. Kaya't kula unay dayta ay yawag yu kanya. Big Boss. Seke. Liko benta ka sa pali, plats de kosyo. Ha? Agyaman ak, ma'am. Nagsayaat kayo launay. Gapo sigpat ka o beg. Agyaman ak, ma'am. Okay. Liko benta ka sa bali de kosyok ichay pokalyon. Sa dino day ta lugar, ma'am. Arayo oray ditoy. Do kayat mo. Bapak ka. Wen, ma'am. Wen. Kat agyaman ak. Anya pa'y dagiti sumaruno a mapasamak. Gagayem. Di uliwan na ringgen ti tuloy tinobela tayo anapaulwan. Biyag! Wenno patay! Nobela ni Virgie Paglay. Iti direksyon ken musika Jun Rebutazo. Sound effects Kirby Riliera. Computer recording technician Mark Molag. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Biyag! Wenno patay!